mitambo yuko kiantuka Jumatatu tarehe 12 mwezi wa February mwaka wa 2024 na rukiro rwari turenda kwithira tukaria mantu ya Kubangira county ya Meru itumine kiri budget through MCs ni wethirite bakitheta bunene bakiwa budget ra bakulukirie itithirite tumika urabarenda na kinyambe tetio tia one fund kuthikia transfer monka kiri MTF Thaine ndi kuri na bili kitu kiri bunge ya county Meru ni minority lindam mheshimiwa MWENDA ITHILI na niyo tira niba kubwithire witu haita budget kenda kwithira wondi cionthe ni kwana nuke mantu igi ukaibwa mbesa na UTMC ukethira ita either kumama kana kwelenka governor kenda wondi wethire kiona maendeleo rukiro rwari niyo bill kwenda twithira twechambua na mheshimiwa na eleza Meru imbio biongwa iba wete equalization bill ya kwithira bakire torumwe kiri wondi cionthe kinyawethira governor kienda kana kiria no mwaka wondi chithire kiona witi number thiro kerane about ukilukura 40188 namba yetu SMS through live kuri Facebook through live kuri YouTube na nkithiro mantumire chia kura twitira mbere na mbangu yo bitawa mutembe Edward karibu sana mheshimiwa. Thank you so much Edward. Mbere buruka nkaithe mumeru kiro rwari na nkimwato aini kenda tumba kwarania tumba bana bura tumba witite Meru na mbere nondo kinyamu Meru na arareste kundo Meru na Meru kya kwithete sasa nyawate dra sasa nondo Meru ni atutwinde. So mheshimiwa ntubwantu barona ya maybe ukwe ukari kibindine ukari kire nyumba cia nteto but now ni bile kuona no sponsor wetakiri bunge ya county ya Meru mantu yarare serious yo rara chiko ambwendo andi oni utemanto mbarakero oni mbarakia mantu serious na Meru maatha iba menyete nteto ira mbaraketi charugo nkiagwethira bene onto ambua abo nkumenya ibo abo bombokaro na bondo ndabera nyera ndabera tutitho boya efrimbo ni mwanga Meru no akwetitho boya nkiro ige Meru kana nyanga bana kawira no metitho boya efrimbo ndo twato kuma Meru titho boya ndawira na ndawetitho boya ndawenya Meru ginyenya to some point yaro amara kanya weta ero amendo tigo tino itite so Meru ire ina to itite tukario auto the direction to eneo so manto ya onde bitarankiaria ibantu mbumba o substantiate imantu ntenda kwa renta for just for the sake imantu mbumba ko ruan kawa nyanga kuambia chaka onde chi kaurwa ndawe chi na nkawonto imbithera mbene bunkwenda kwa nonto tenda kwa renta to chorongo na ntenda maita maingi wario nto kutwiko kwa for the sake of politics just work into kroko me approve na getu kroko me kiate ntu ba Meru na batwe utogenyera to a point manyare mwe ndwa ndioga mtu akochinda watu uchinde nyaume tizaido jindo science ingi wethiro isasa na ibo tona ende batwe ndato icho ndango kananela angatowa anga gavana itawa na kunekere 25 million ukethe kuri antu aigira account ineriku ende mantu akaingia ma kwa twigende ni urongo nondo mtu naera murongo no hagwende ndi bwethe kananela uchanguro rongo angambi ndatu itina mana so ndwendi ironda bani ndona ndi batu bura twatethia ntu betu ba Meru na bura twaitethia tuingwa nondo kinyi batu ina iroto bya siasa na Meru batikone yaka tu ina interest chetu person of which utecho mbwete ama yango abatu twaneri mechara un personally baneri muchara na ndamwa twamwa kuthithia kintu kwetu equalization bill nondo some of us ibatesegete Ameru baigito nkiwa mandu ya ngeti ya pipe baigito ngeti ya avocado ndato ira chara jamia one fund para one fund it was just a talk irwaria ibondo kona mbeje ocho one fund ya kiruche ku MTF nonto rwarenja sirwaria utino rurikisheria nonto tino one fund irikisheria na rwaria ranga bana kwa ngavana bando nyaruka rio wondi itianana wondi mocha tezo nonto tikwa ngavana ni mama na burambe na Meru amenya ikiakwithira batu tuinde county assembly Meru tukua ngavana ni mama babu Meru bukuthira completely nonto ngo ya assembly tuita kuwa ngavana ni mama na weto kari into bikiri yawa ka into bikenya ngakwa ni correct yo oversight
na representation na legislation ichungu cha assembly that but still kinyora ra assembly onto your representative wanto no bweto akisha anto ba kuba kona maendeleo by all means anto ba kubona maendeleo ne bunto ndwandi tona pamobe tu itoteswa oro amire musimamo yoku ukanjoteswa anto ba kuba teswa ukaura itu anto ba kugira abote ngogurita whereas into nara ibietire ata ibire mere no mtu narere kureta kenda utesa na yakarongo yanto akura itianto bara so ndalanya ndona nende batu turenda kintu go to equalization bill nondo indirect na leader minority wasidigishu baineo onakuru baineo baba nakuru bandu baine assembly nakuru na other counties na 80 fund menyanto bamba confused ndona baite tv igenda kona ni 80 fund ni arero 80 fund ikirieta wa ni initiative wa CEC no aboreta ku initiate creation of a fund. So this is 80 fund ye sheria o the fund area kenda inyede to wa on the fund 80 fund CDF ira fund nara na bonto CDF na management yao na manto maingi. So this one na sheria tu kwenda kudhibia ya kulimit into weta assign DMO instead bieta assign DMO to into bieta county yonde rather ngavana na ukwenda kana ati ukwenda antubo ndio kupaka deba bureta kona maendeleo ibuntu kona inyana kwa mheshimiwa kabako nara kiego yantubo chu natural development kenda ateswa deputy speaker mandale natural development kenda ateswa oni biningo intobia bya konda ndaite bya urele kenda nteswa batinde bra kwenda to akisha to Meru ankwenda batu to akikisha development ichokinyela antubonde na isheria the moment rekanga sitend ire asheria ndwandi naga omekuka no koti brati nambati na indirect ire to legislative proposal akwambia process na nende kumau process ikendelea and in the next few weeks together turukuruke bill na to anani account na turenda bill ya implemented next financial year as from July kutu ikene ni ko implemented wondi chonde ikona development kenda tumbo te vya Meru nondo antubetu batu tukurathina yoboeleza tukarathina tukanoa twabura batu maendeleo tukwenda indi batu kurete itukuluma na una antubetu bakiluma indi kauri names yore kwenda kuria alomite njirene we. So mheshimiwa bill e continue bi ni everyone indie kona tu for example wondie ku ya AKITHI ina barabara ni kwenda Rui ni kwenda sibitari ni kwenda best youth so bill eri wate in terms of ku ya pesa kile wondi mwanya matabai but cha account chonde cha development 3.3 billion chombe cha account chonde na 3.3 billion kwena conditional grant irio ira of course china specifications mwanya na raibwerete weta non to huge and donors around 1.1 ikeyana non to ira na inyechicho turawura turenda kinyecho budget yehu to mukulu grant to part of the budget no mwanga chedere china work plan no mwanga to ni work plan becha igenda tuchithiatira menya becha ibana ticho tumiro mandazi wetara weto kana grant cheki wetara akakioro karura nyambe jero no jiro na yeri girura joro na mjini na ara majengo ina naranga bana rura akioro majengo becha kithumbo theri brand ore becha kithumbo theri ende tukwenda nyambe je kumenya work plan ya churi chabangiri ate kena to mena chabangiri tumenya follow to akisha mbeje chute antu betu no tichanga bana kawira si antu betu ba Meru around 1.1 na inge chute aja development from exchequer ichi kuma nara ke dirikare nene chen development 2.2 billion meaning everyone ite chagura mejara kana anything chamandelo so unit to ambesiana nderu ambecha around kuma ke exchequer 2.2 from the grants around 1.1 so total ambecha chen development 3.3 na
nonto ibirite with 30% of mbecha cha Meru. Yeah, sure. 70% ni hata ke recurrent. So mbecha hii endwandi 2.2 uga divide 2.2 every ward ibirite kona 48 million. Development ibirite wapen in every ward 48 million. Bora ward. You can imagine ugara no 10 million lakini ugaetha kuthilongwa yeta nambasare cha TR7 E7 inyayo ngwane ugaethi olibetwe utimiona mwaka yuchu yukathira wondi mbejeri kinyeta wondi ni around gento ombo inya 5 million lakini wond na ingwa na Mumeru anthikira boboya tunano gijobora wondi na maendeleo ya average 48 million na turienda ya njire endwand tuwete mbeche chen direct iracha cha wond allocation is 55% of that 2.2. Yeah. 55% ibeche yana 55% ugotala na around 26.9 million. Mbeche yu icho ire yeta wond in direct. Wond in direct. Number 2 kwena mbeche cha affirmative 5% of that money. Yeah. 5% non to this bill part 2 identification of one project for equitable development within the county. The county government shall allocate its resources equitably across all wards in the county. For purposes of subsection 1, the county executive shall within the medium term ensure that development projects are spread out equitably across all wards in the county. Section 3, the following criteria shall apply in the allocation of development expenditure. Number 1, A, and not less than 55% of the county government's allocation for development shall be set aside for one development and shall be distributed equally to all the ones within the county. 55% yanda kwira 2.2, nonda kwana out 26.9. But it did it awondine direct. You tema anda wogoria angavana anga muimbika thigwa. You direct. Number 2 na you batu MCAs zoto ekira development iran tubatu irite. Ingwete kitu kwata ndwende. Yeah. Development iran tubatu irite MCO irairi na ntubawe. No ekira mbecha hiyo. Number 2 kwena not less than 5% of the county government allocation for development expenditure shall be set aside for affirmative action and shall be distributed equitably across the county. But it's affirmative. Okay, can divide across the county around, I think, around 110 million, 5% around 110 million. We can divide across the county, we can bet una chuirea 2.4 million every ward. Meaning, each affirmative cho support kina mama cho tumantu 2.4 million. Of course, nachio CSP and in our colleagues nominated, but still chiete every ward. Kinya ward direct itina nominated, bandu na kethire nambi ina ibo bakawa nyabo buraba kwenda antu boba thirwa antu ba Meru nonto baro amirita antu ba Meru in those special categories bawa buraba kwenda antu ba Meru ba thirwa na mbecha hiyo. Kwena the remaining percentage of development funds shall be for project and shall be distributed equitably within the county through public participation and approved by the county assembly in line within the county's budget framework. So the other remaining, which is around 40%, neo through public participation ere kudido intobiranto bandikire ondanto bandikire intobira bandikire office of the governor budgeting budgeting. No, through that public participation intobiranto baikire birabi to flagship. Nonto ichanto bara kwa kwa na location idatu. Poke apokaurua location ni obora location ni ana barabara idatu. Ende pokariara wetha barabara idatu ijikare mu county onde. So in this case aombe ichu tiara ichu atumegana choke flagship uchangavana for 40%. Flagship ungavana kwenda kutibia. Na hii flagship uchangavana nacho te kumaanisha nonto aiga wondi mwe
million githumba engetiona bondo nkwirenda kwa in total every ward ebwete with an average 48 million 48 million nanga in case non doringi na we also need to be realistic in case aketha kwena morand iro kwenda kuthithwa non to tuire 26 no 26.9 we tena kwanganga ileta ward in direct but still kwena mirandi yomba kwithira reo to this time round MCs ba Meru ito amwite no mankanto beto bareke kurathi na wita Nairobi na wita Garissa for endotherapy ito kwenda twikira kinyambecha cha establish endotherapy ndene Meru nondara Meru ikemwaki na nyake mwera tawara Meru kemwera kwa tuka sometimes it out of service machines it out of service and beto bandu bakurathira na nukona bo cancer ingita Meru so ito kwenda kinyawakikisha then assembly to kinyanto and bobe to baile ito kwenda nyawa kwa ile manto cancer screening na yange so na nyende ranga bana ke distribute those are flagship project na reo no mwanga kenyero tone some equitability tone wondi muite kunyelwa kenda tumbo kuria Meru uniformly no nzo to kwenda Meru ikura uniformly na njire kari yeu na Martin Edward to kwenda mbeze cha Meru chinyango turenda mbeze cha Meru itira Meru ngwe nonto ibwebwereta kuritangwe na bira bitoma mbeze cyanganga iko mubango na kwa tuika mbeje itina transparency nonto turenda Edward turenda kinya through budget nondo these are two document ile atu inachira tu kwa ndota ya chanto beto document and budget ira to kulithia mwanga turenda kulithia budget ina mahitaji yanto direct ti interest cha politician kwa ilia imbia ombiga kulithia bya mwaka hapana mbere buru mbere wakika wewe politician mbere wakika kisiasa turenda kwa ilimbi priority yanto so mbere tutere kire items budget we tekio ndenda still kire bill ku for example tu ward fulani kwenda kubudho barabara ithatu ni kwenda kunjwa kithima kirowe ni kwenda wako kirasi bo atala mbesi ubu kaita mais barabara ere mbesi fulani kirasi kire mbesi na mwaka butale 48 million chidiri kudira ki 48 million hii ndwandi bobunda kwera flagship chionde of course to atala chionde no menya ngava na atura budget no manka tutale tone at least every ward eriko na renge na but 26.9 million around 27 million and I mean around that million actually that million non to 2.4 that million you no manka ni to kaile tone evita ni ananis chanto beto ila baturita to itata to baviverie yuko make budget ikariyo but inge choti around 18 million pound na chuicha flagship na chuicha to kaire girare ingina ngava na thre nyachi align ite nambi abo geregira gara kwala ni ubo kwenda ara kwala na to kuluge budget to align but no ena pesa but nya mashimo ko to kende namba ndena inde namba ita tiako tita sawa ko kubangira namba ita tiako ira ndena sio ankara witu miroro kwenda ankori kuria wendo yes bajiri changavana tichangavana but no we natio then no in chance ikago dhamba jiri changavana imbi budget ko ira assembly angara ubudhi budget inaendelea implement mbecha ira icha Meru na batu ya people's representative mbecha ira aka tuka kubudhi budget tuka kona budget ite sawa yondunga kwaleza manto ya moya budget ya tukathithia tuka kona budget ite sawa endwand then we align according to the needs of people okay tu now like ankondo kwa example nkona tomeri nyi chambire kwa ya nyingi tu for example mwaka yoyo thirikari yo 2023 2024 ipo akolokiria budget na boya wenya won't fund right lakini yakinya that point kwa tuika mandrabo abangite no tu akolokiria budget governor akubangura ainyebo akolokia governor akabangura wankorio endo buria kato andikanirita na menya the reason why nkureta document hii ikenda atikaluke antu me sheria akaguna sheria me high court na budget nonde tikwereze uwe budget ya kulugwe kari ure kari na nkava na me asent budget ira ka me dia to the latter na kara me dia tira
no manto yangi impeachment na ndoto ingi no ndo wote kwa thigira sheria ichi to statutory document no mongo chi athikire so agara kwa thigira kuna consequences of course okay kakwende ome aguna sheria cha nthena te gwenga kwina ntumeire ukilugera mutambo wa Facebook berembe yakire budget yibo kubanga kwina mwarimu mwitika yuri ari wa mweni akuru na athurunda Francis akawa tubwene muno bwena gym buti kwenda wonka barabara akithi na athwana ningubagi buti tutethie mashinani. Serikali kubwa kama Mwenda ITHILI hakuna siku ataenda kwa TV kusema maendeleo yake yenye amefanyia watu wake they want. Yuki uria kuuria. Bin Joseph Wambua wa Hope. Okay. This is personal. Bishop Shandrick Madheta Murungia kawa kethi mheshimiwa Mwenda ITHILI muno na umwire pongezi for sticking to his mandate as a MCA. Matthew 5:8 blessed are the pure in heart, they shall see God. Mheshimiwa Douglas Mutea inkumwona na kuona mbango yu kadhaa sana mheshimiwa. Now and bare ombore kuria manya it's good and baka manyare yes baka manya kinyamanto ya nonto there is a one project and notification committee in each ward manya whether kwena committee ile they can identify mirand menya brand wetu baburita kumenya mtu atina malice nonto bamwe na malice cha siasa bakare agabere ntrankand mtu nyamanto ao mutethia no wagurira nyamanto araiti o mutethia no mtu arwiti ayo ndo mtu etha na ndo agaitu imoto ndeuria atiri menya MC atuburita kwithai aitangamana na mbecha that's a fact no isheria na nyowa ombori agethe antu beleza bimbithetie uthembia cha kwambia ngavana ari yachu na ibaburita kumenya na nyawa mbuti ungaita untu thembia dinacho mbecha urari yachu na executive na ibonto MC kijage these mbili MC uteno usika au ke torua each one shall comprise of the following persons appointed by the county executive committee member. The chairperson who shall be nominated by the resident of the ward at a public participation forum of that respective ward. Number B, community representative appointed as follows. 2 persons of either gender representing youth groups in the ward. 2 persons representing religious leaders in the ward. One person representing religious. 2 persons representing professionals within the ward. 1 person nominated to represent persons with disabilities in the ward, and 1 person representing a business community within the ward. Then the ward administrator, who shall be the secretary and an ex-officio member. You get? Who is the secretary? Ward administrator. MCO tino usika kenda mtu avane mbili kama ndago dhida mbike ontare MC kenda tona mbecha hapana katu kwenda services ikinyila mwana injo ndo itona tantu betu ba Meru bakura thina na ibo committee kariu na ingwetikia inyowa gwa ngana thagwo wetha na kwenda goya kwa electo community aro amera mbecha cha kithiri are kuo babu bwena uwena gym buti kwenda wita wonka barabara tionekana then kwitite onka barabara au weri nkori endwandi kako mthoma mi barabara ne my brother mbeche che wond every one mbeche chiareo na bonko menya kinya nara inya na uko kwa tractor ke ya no ndo mbeche chiare now the only worry ibo barabara itiri mo bocha bwirite no ndo machine ire ya chiitite machine chiare mbeu machine chia nkomo itari arire ku na nyando de obi chiare mabigiriki indachiene nini echo ni rare kenchai na bambarua kinya githino ikeya na nya thwana no yaita no ndo antu batina right ro ni de meta nyakisti muno ko no ikore mananya ibonto kwana to gethithia mbile no ndo kenda antu bamarega kunyanya barema tomanto tomo favors muite na maana na into bya trikari ote wondi etirimwa kinyowa kuwa
but the fact remains mitaro mundu ene yonde tethikwa nondo giraita giriare mogitite lakini tobi vyambile mbeche nyingi cha kurima barabara ndene wondi mbeche nyingi muno ene mundu abwirite gukira nkamuthuranira arega mantu amaingi utheri athera meri etano ekathira ende ararie ende nyo etaonkari etaonka iwone bio ntu ya nabo ngona muna iposti barabara tia ora chinji ndo tutagoria ni baru ende kagenda ibara onkari ala ane thai onkete mari muito tumira akiri ando ibareke na personal na manda maingi na politics sometimes we are off politics na nyoka wa ambo tenditete na thai my friend thai ndi nguine no ndo ngondo proveranto beto that we need to have development na ichu to cha sheria of course na thai interest sasa lete akwe ende tourism twinde na mtazamo yo moyo kwa island development neno mbera ngonke ndo mbera ngonke bana so mheshimiwa kuna budget yebo kupanga thai because no wewe witandia na bili budget yebo ruwa na itemized kenda mbeta tia Meru itatumike bothoku kinya bwa itemized budget ye omurandi na mbeta tia yo right okentu na mbeta tia kyo bo ne atabukariria executive utumira mbesa uraba kwenda. Thank you Edward. Patwe sababu imwe ya kuwa turenda kuthide program oyo twa itemized. I mean budget oyo twa program based budget and itemized budget. Patwe ndabura tu na document chicho ile. Document icho ikire mwananchi development. Antobeto ba Meru ibakurira muno. Na endo development chia around chako makwana na oni kwanda nthikiro uboya na ndere antu na itare mundo itakuthoma chukuru ndeta kuthoma economics ndeta ndia I almost I mean the first year 2012 ironda igire ndena musukumo yo kuromba kura anda mwankaromba kura na byatumire anda thomere manto maingi about public finance about economics na mbina ndelewa somehow ndande ko labora systems te thirikari kura na ndera antu ndabera thinera twinio ndamba kura ndemwenda yukia ngirie igirie ndwandi ina thina no ndwandi na thina mbeta nenkere ndwandi mana ile ndana ngere ndwandi mana ile mbekire mana na mubuko tie ndwandi andi ngaringa boibo Kenya ngari na ibwa tongore benda kurani ntiu na bibyo twarere no ntantu betu ukona ngavana ikiti kintu tikyo mashinani ata ateza antu riwene antu bagathia bari riwa antu bagathia bari tethina bamambe to batugwani ntinau lakini mojiari wabya ukabika mutu becha whereas kwena billions iribwita kwa thaigiritira muntu ngwe na ikyo ndo turawura towa through this budget turenda no ndo NDP to mekwamela NDP watokethira bagwita bakenja ithima ngabitano angambeje ya nona nga milioni ya narambi lakini ke location kwa tukabyandiki county wide where is county wide tokulugire budget 734 million ya barabara tutawure which roads beje cheta chonde totua tutekwenda otemyako ira anto bera barabara ira bagwire to baremira on tutekomeire chireta chumirana inajitita kurima utekomenya so Ameru towa otemanto account wide kethire imbecha budget yethithwa kethire imetero egando irimene itoro igire makiku kethira ni irazi byaro byako byesindi na byambajeterwa itoro ni irazi byako byako byesindi chukuru ireko kethira ni ithima itoro ithima wikire njo amoronkanga kire njo atwale kana kire njo muchune toro ithima na marietwa kethira ibarabara ndo mando okuluga budget yo oni ngeta akire antu bakwa na ngeta kebwa dua ngabera barabara ya Nteba eguma Nteba primary ka Nteba o junction ya weta Kalimba ako kirare nkabera barabara inda megire mbecha na barabara karimu na ngeta ante amurongo
lakini ndiri endwendi kugotwika owe ukawa into no bangite na mbecha ukallocate ipo kawe ba allocate mbecha uheto ukerantu uhetera bithithwa ukamurongo kirantu nende kwatwika ore mzi wokumia turenda wikira into na budget no ndo kintu kikiri na budget turondo mifolo we mumiru ntikira MCA representative okunda na assembly na MCA okwa ikorokia budget ira tukathithia ilazima amenye into bya nto bao ibieko lazima amenye into bya ibieko ilazima kinyamenye kinya condition on grant you work plan umya ile menye bya nto bako bakona kembe tinda kwera 1.1 10 grant menye bya nto bako bakona ngikulukia budget ntikao kulukia budget utherio no ndo ndaira ku represent nto bako na hivyo nto tukwanda kulukia budget na into na marietwa kotweke kinya mwana incho kawaida ana nkron budget ira amebulege department ya agriculture ona inagithe wapya amenye mzi okie imbia moikirita ke budget. That's what we want. Kenda tuinga inyolo post cha kuya mbecha kutuiko bora mtu akathiata but into bia ndi county wide my friend county wide ndo we wanda kwa kwembe sikura Meru thai ko gwaite kura we no ngoe ku ni oversta kwembe sikura Meru mashimo ni kura becha ni kura haiwetana in which way? Let me ask you. Where tukuthiria miaka yana tele tatu za kuthiria 2 financial years. Yeah. They dombera ndana Meru inora igwa grass case ndi kyaki they dombera ndana Meru ina ora igwa market yekiri kapro isipokuwa kange kekero kebutire mo kama kinya 5 na ame kidori kaimbara yakaruguro ndendo mbira ndene Meru ina githime gunyua rui ndendo mbira we endwandi ndenda that 4 bita function ya function na bana ire pia ndendo mbira ndene Meru ina chibitare dispensary ya kiencharo kana chibitare ya upgradetwe mbira ndene Meru ina utino kinyamwe becha cha Meru no utu kibulanio angambi angakanduthi angatenti angambi pesa cha Meru itina mubango na hivyo ndo tukwende bado tukalewa no ndo ndi ankwire however much tena mbia nyetha nte kwandu becha kire history ya githika ande kwa baba MCA ngande kwa na mndamba mburi wala ara githiri na hata thirikari ya county ebudiri MCA ngakaurwa kwawe. That's the reason why to get on to bo with a lot of passion. Dai to ritangu ya gato ikirazine uchambua budget. No ndo bila tukwenda itukwenda ndo tubona development. Ndo kwamba je ucha chokera Nairobi. Other government tona abucha thike kwenye idima na idima bika equipped immediately. Na bika nyua roi. Ndo bila ambe je chokera Nairobi. Hare spindi Meru ne ngirie mwatha itokwaria nangro ne kabana na. Ende ekagutha spindi. No, ekagutha spindi na ngirie mwatha ni ra are ngiri thano bamunya na bagreito. Yare ngiri thano ekaguthe na ngiri no ndo itara greito tone nya kapuro sikila mali nya koromone na ugo igoro kapuro mero town ni igoro kapuro makutano na ara ya kwa erure ngoroba kenja ina ara wa igoro kapuro itara munyare ngo itona mirandi kila mali hao we na acha wewe ina my friend aicho wegira ngare mauta na kuthilunga ende to akaya ni nyo thano ende tanga na kawiro kathikira no ntu that's a fact na mando amwe atito ende bondo tukwa na mbecha hii tuchikira na mirandi na ndo ndi ankwira yeah mndo andikire na ntu murungu natuikite na mungu aendelea utuika next financial year ere kwambia July iro mumero akamenya mbecha cha Meru ni nyingi ngo ira kona ikiritwa na Meru bakaringa ere MCA MP ndo bombecha ire bakona ikirita ngo mashinani yeah. So, Mheshimiwa Brenta thoma message ingire yao kiri Facebook kwina mirandi ungavana thiulunka maybe onto yoro narare kathira ndona nakoya na mandibuti yawe na wokulia kana Kameru so ndenda wire mu Meru bese icia gabuts bese icia kuthiulunka maybe na wokulia is it part of budget ira bwa kulukirie kana maybe ni initiative ya governor wengo na beta tiawe akuruta neo gwira akuruta nukumenya endwandi thina imbi batwe katwarakia menyoke aguthote na inya mathe muno gakwaria na inya no ore mo kaunta mutai na mathe yeah na no ore mwe no gaguthoti churo ngo no ore mo kaunta murongo na mbecha
ya guthe mbeca ici tha ciandiki watu ke mbeca yandiki number 1 na yandiki number 2 tomenya mbeca ine tumirigire kura kintu fulani lakini tutimenya mbeca ire tumirigire kura kintu fulani but igoro ri urari kathera ne okolea person ka ingavana Tingavana. Yeah. Menya wherever she goes, she's a governor. Na office of the governor, ireburite kwethe igitheke tumandu tutuingi hapa na pale. Ina mbeca chia yo around 180 million. Mbeca irite account kaina chita. Ina 180 million. Na mbeca ingi hapa na pale kwa department. So you cannot tell uwa mbeca hii ticha governor. No ndo agwera mbeca chia we. Agora mbeca ciawe cia mubuko yes kinyaira jumira account mejitire mubuko ne wawe ende utimenya kwathurana you can't tell unless kwa tu kano account ira inge bubo yo kwa ira inge ti lo imbia cienu ire ae ntreta je oni ndeta ju cia kwa cienu ire ware ku ire wa kwa tu kano kumbo cia account eno thote kumbo account ira cia public then utimenya kwa ire utumire ciaku so kinya ba kulukia budget yena mantu yakendelea bukama ya ku differentiate between project ibuko bote kuma ya ku differentiate thai na after ba kulukia budget ye 2024 2025 we to kulukia budget ri euja ya program based kavana naendelea okole tuto atangavana okole naendelea okole lakini na tu tukamenya nyamba atumia gethire clear wa account beje che mumeru budget ikari uriku ikari uno ntoni kathiata mirandi ya kwamenya ni ndo twitire tata itira implement ni na ambia chia yoire uronga kathiata yake amina chia yoire at the end of the day kutuike mbeje chia tu witata kutuike mbeje chia tu kumena haire arondo tumira chia ikire okolea well and good na by the way unte thina na ngapana na okolea chia weni I have no issue na antore mo bamba kona atu criticize okolea if a person ikiagutha mtu na kuthithia boboya yara ya mukoneti utoe na thina na okolea na mtu kuthithia extra things but ukagutha yara ya ukoni uti kuthithia boboya yange kuthunguthila ya utumira antu no kachia antu then that's not the right thing. You want to go capital development ito on development Meru ikia transformed na Meru ichichia twendi nyanga bana yo kolo to na issue nwe na agetha Meru itabo nya to tha to muringaringa irambe wow kiri mutambo yo Facebook muguna Alexta ariwa Mwenda Beefs like a nominated MCA akithi elected you for growth and development not politicking day in day out. Didier Patoka will ask Honorable Mwenda what happened to the CC chief of staff when the county officials that were to be impeached. Your story ilipotelea chini after justice for sniper started. Achoka kwa then Kibiriche people are happy after Mwenda descended to help yule mzee msema ukweli. Kudos bro Mwenda wadure mugorore kurete wadire Kibiriche. Joseph Wambuarua stop that nonsense. You are like MPs but don't give president such conditions. We have laws in Kenya and you can't wake up in the morning and propose what should be done in the country. Otherwise give but it seems going to marry Monte Doma but it seems yakabo na personal issues kwa statement Monte Doma yakabo na personal issues na mtu wetu Joseph Wambua nyante muijeni ala Bishop Shandak Madatariwa itemized budget is the only way to save Meru from current political situation. Gaze to the MCs who are making it happen in the country. Other way, it happened once again. Congratulations, Honorable Mwenda ITHILI. Queen Pius Kenoti Arua, good job. Mheshimiwa Mwenda. Mheshimiwa Limo Mocheke ketheka sana hari mubango niyo. No. Neno ni barombera kwere kintu. Yes. Oni anytime mbeyeta ke TV kana nkyopo sonto Facebook kwa nanto bara ya wanja suata kuota isi kwa nanto bara ya wako ya au mitandao ne so good for her ya batak owe mundo to ambuo
iri omona ke nini ke kinya garuna ari kuna na baria bantu ate bande ke rimwenda ya tari onto bani utulaze kana bona nyanto ira mwenda kwa na to me abeta manto ana sense we to thoani o ambu to tumira moto uyo ku thoani o na into ya bi to kire Meru we me anto bamwe ni utumira otheri bono ngwenya muntu into bire bya mutethia ni umona ogara muntu tiriri nyago ireta nara ina sense umbira agendela we takaruka minya sometimes kinyetha no kuria my friend ni kinya nto amoka thoni gona obwanto baiba kwenda Meru itatuka inyetha no kuria no ndo nyo arabia kiupya ngabana kawira auma wetu Meru irikwe kana generation yegweti wate anjo kauma wo karabia kiu uri onyire uri ndele ku defend kawira na kurana manta ombote the Meru na generation igeya alafu na kawira generation cheku ikare ata inyo ite okare ate sometimes anto ibarizoni. So let me ask you this mheshimiwa, mbere kile kiuru kiuke si tukea bandai kiuru kire mwaka thai babu bure MCs kabo kondictator governor urabati kuritangwe na bokemenya kinya governor akithurwa na manifesto ya babu, are you dictating ura governor batire kurutangwe tuto mon dictator kato kurutangwe twinde yeah that's the reason why tumotiere the percentage yake kato kurutangwe twinde na andu ende ankwire kintu ndumyo ndo andu benda kuthwanya ka kwa kungana nongi utoto kungana every money comes from the executive becha chonde igavana nacho yeah lakini utumiri bombecha no manga bana ai control ndimbi ka regulate in assembly yeah ikagutha atu bwito ka regulate in assembly abwito kubwita budget ayata I implement ya narari but naburite kwa regulated kuko otwika wotu kuramo witaniria gavano batu to we arantu betu ba tutumayo na itu ba uginyela ati kwenda when waichi agithinkulukie kwa so katwethira side mo nyawa no ndo ai na onda ni mizireta mbu ao moira na onda ni mizwa tumeta agithiga atumeta ondira amweleza ndeto na mweleza ndeto ira mweleza no ekire kirembi ki 40% na no ndo inkoria na ndo ba we oria wemba mathina yo na ni bekire kirembi ki 55% tokologia budget no aga agurura mirandi unte na appetite gurura mirandi ni anto ba ko bone development nemi amkoire kintu kimana ni yeah ute thande na thina into bichingi ni na nyezi faka nambi nte thande na ngwe nabyo ibonto itare mwe the statement ya impressed account beche ucho tumika na office ne che impressed statement ya ratara thina nyabe tumere ntiwa ninga thina na ngavana statement yo no ndo statement ba kumamba che chiorete ne ora onere senate ndaite statement unda metia ndanwa gavana toikwata na nwe tura assembly no gari ya QND cha statement ba mwanda vile baitetie bawetia ngambi ndaria anto ngite sawa nke ndawa kancho evere tu for the sake of anto no anto bateko la what is inside ka imbibi bi na thina ndawa ancho evere ndatanda ndauria consult I within true that statement kenda there ya bito mawana ngigororo na kawa utero nkawata na ngavana rengi to intobya Meru mbona bikinyanga kwa andetigirire ko within true statement ndaite bara akure tondo bya manyamba chichi ndaite ko within tenankarinya dringi nyemwe just to go within true for peace ndamotomera na marangavana I have done it but it is not easy to do it just for peace ambera nende a message ambera nende ayata kaithya bari ambera nende ayata kaithya bari kenda kaithya kana nao naoni ko kaithya katumi kaithya of course ara kenda ari amba ngangetie now message ambera ayata kaithya betata bara ni kenda kaithya ndamura oni ngavanare tina thina kaithya issue cha kaithya na issue just oni kiran kuromba na ntu ba ko bona development tuige development wondi ne kora kanda tu cha kaithya bro ndamura mantu yako na kaithya tutire tutua kungangana otungangana na ina ntu ba ko ibona mbi development ko realize kaithya ate umpinye thankingo anja bana kyankinyelete kaithya kingo ata reply re ngina ni una ni so after ndego within those statement so kinyo chwa there mbecho ka ile mbecho ikiyo no ende lo chwa there ni umano thari bondo ndawire ndi it's better mbwithe sheria tokarie mu Meru na njirera yumbikana anto ambecho chigiyo na ngenda kuwa ndu andi ke budget
ira ikologete anto ngavana kavera kwethena budget ile anto betu bethirite bakirira na inkwenda banthikira buboya kwena muntu aitwa mwarimu wa ICD ibethirite bakirira batina scheme of service mwarimu ara wangirie 15 mwarimu ikurathina with this economy ikari number 2 chukuru nyingi itina arimu ba ICD chukuru nyingi ne achari ba ostra ukure arimu ba ICD number 2 kwena muntu aitwa daktari madaktari yetu health service wa baba health service staff antu baba ingi barago kwa depression nonto maisha yaomi environment ikari na promotion then Meru barero promoto nonto bombecha budget ko rote budget kema chibitare uyongwa kutina mdaktari bakwana daktari baitire ba mononto bwa ochangirina pastures nonto yata me adena sub county hospital is only one medical officer area bagi baitire sometimes bagi bari batano lakini baitire nonto bwa kwethira daktari akora thina akono uti promotion uti mbi bayatochwa greener pastures elsewhere so ndenda kuo kwena mbecha inyingi muno na office na yu anga use of goods and services becha millions of money weto gathira every year kwena mbi kwa logito in every department cha kura furniture ukauri na furniture chura every year ina furniture ichikawa na tutona inkuru chite ta disposal chikienda kwa secondary every year abora department ne kura use of goods and services I mean ne kura furniture weto gathira manto yamwe obichine now manto ya kuria ke repeatawa anga kura computer every year anga wekira ICT ugathira ICT development yonka 10 million ugathira anga manto amaingi use of goods and services kithumba becho tumika na gutere tenda kuatri batu thina cha Meru ichutukaile chimbere kethane ari mubo betu turi assembly ya Meru twakisha budget yetu omele bubwa no ndumbe chicheri current ute maendeleo antu kutweka ikori wa muntu omwe beche itumeke kuandika kubuthiria ari mu scheme of service itumeke kuandika ari mu bangi achari bari livre media kuandika ari mu beche itumeke ku promote madaktari yetu na basa abantu betu ba Meru bubwaya na nya kuandika madaktari yangi kenda all the services chita bubwaya ndene Meru. Right, director ware mbira time kuthira so tukirikia mheshimiwa maybe your parting shot kide baraba utuona rukiro rware. Endo andi bara bru kanchokere mu Meru nkatho uraumbe amba kwitha atuthikira angenda kwira Meru just be there by patient kinyantu bako bakithi be there by patient for the next 5 months tone tukathia budget nyo tone there go implemented properly nonto like budget last year go to get level 4 hospitals on the year internet stame other way internet to follow bubwaya budget ye mwaka yo 2023 2024 tone kethe go implemented to the latter properly pomu icho endwandi mukoro ke pericha kwe mugorora areria wa TV na oro tikio ijure kure ajoga u ero angeta nara na bangi chagwa bera era muntu amwira matuatiura so mugorora indetire omona kura antu bambera ne okolea ara ke brechi twetire twena mheshimiwa ke brechi mheshimiwa mwirigi bambera ne okolea ange msito anje okolea irate okolea oni I got impressed as many Merus baravete impressed imukurura kwa ria uma agera wanga fortunately ngabara kuma area anga barabara ngambia uwa amba shinte toira so kato aitite ko just to kumona no mweni karenji no ndo mukuru na to iriru nda wa just feel no mambe tabona mukuru no ndo karo amire a umoya boranda ro amire abuo kinyao ni ndande kura kwa sore anto baingi mno ibanchwere na bangi bandingira thimu so ndo wa ambita nkona mukuru ngita mukuru tino mama abana twaragia muguru ambira nkamurie ndi ni orio waranya kwete taunge kinya kugiura ambira atonyage sleeping bag na ntoma bakora wanga mwenda ambio okolea uti okolea but muguru yora no mankato mutebe well wishes na bamwe ba promise to mutebe one kanyumba yake no ndo aina munda yawe yu munene
na remare mete into biawe na muguru nyawarie maisha me. Okay. Mheshimiwa, please direct kwena mtu kure kiure kia staff baraba bwaretere tuba kuchunguza kitha baka impeached ka bata impeached na ta kwetere no ntunka twamu kose muno twaro chwe kiure kinkuna na ugishogera ringi tego ndego boto atawo no nto report yandiki report na report ira bado ni kwa analyze na katwetere recess actually tuburi tocho katariki 13 mwari yo kanda itiri special city kenda nonto wa issues yucha tuikona equalization bill na manto ambacheti yatu process ironda itiri special sitting but nende ndato icho ndato karesume kecho pole pole. Thank you Mheshimiwa, no tupo kona kanya kujarukiro rwari na birabo ndeba kona ubango inko na tumiri ni nyingi ntumba kuthoma chonde ithira no tupo time asante sana no tupo kuthira bwi big support kiri mubango yo kuokia na kiri TV kura wendete ya Weru TV tuketha tukumethia mantu mwanya mwanya private na mbere kiri nteto chetu chetha mwanja 7 na kiri mitandao yetu ya Genendi, kiri Facebook, kiri Instagram na kinye kiri mutandao wa X. Idhira wina kiumia kia bitawa mutembe Edward and thank you very much once more Mheshimiwa Ntubakoya. Thank you Edward na thank you Meru at the ticket. Wow.